ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисони барномаи футболи Осиё. Бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ва барномаи навбатиамон шурӯъ мекунем. Дар барномаи имрӯза Горан Стеванович чаро аз мунтахаби Тоҷикистон рафт? Зидан сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон мешавад? голи нахустини эҳсони панҷшанбе дар ҳайати Теренгану. Рустам Якимов беҳтарин бозигари вохӯрии Ростов бо Спартак эълон шуд. Парвизон Умарбоев дар бозии сафарияш бо Берое соҳиби як имтиёз гардид. Зоҳир Ҷорабоев бо суғдиёна қизилқуби Алишер Шукуровро дар меҳмонӣ шикаст дод. Аммо Алишер ба майдон набаромад. ПСМ Макасар бе Шеридин Бобоев бар Писим Ёкигарта пирӯзӣ ба даст овард. Раҳматшор Раҳматзода низ дар ҳайати мизбон ба майдон набаромад. дар даври чоруми чемпионати Тоҷикистон голҳои ғалатӣ зада шуданд. дастаи мунтахаби наврасои Тоҷикистон соҳиби ҷоми Кафа гардид. лигаи чемпионҳо дар ғарби Осиё идома ёфт. ба шарҳи муфассали барнома шурӯъ мекунем. дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол баъди рохат гирифтанаш ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2027 ки дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад бе сармураббӣ монд. аз рӯи мусоҳибаи телефоние ки мо бо сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Горан Стеванович доштем, муайян гардид ки баъд аз бозии мунтахаби мамлакат ва Филиппин масъалаи шартномаи нави Горан Стеванович ва тими ӯ бо Федератсияи футболи Тоҷикистон ба мувофиқа нарасид, роҳи ҳаллу фасли худро наёфт. пас аз ин Стеванович ва гурӯҳаш фаъолияташонро қатъ карданд. Горан Стевановичи сербӣ дар даврае ки бо мунтахаби Тоҷикистон фаъолият дошт, ба ҳадафи худ расид ва дастаро ба ҷоми Осиё 2027 раҳнамоӣ кард. таҳти роҳбарии ӯ даста 4 бозӣ анҷом дод ва 3 пирӯзӣ ва 1 мусовиро бо омораш сабт кард. мусовӣ бо ҳисоби 1-1 дар бозии ҳалкунанда бо Филиппин ба мунтахаби Тоҷикистон имкон дод ки дар гурӯҳ ҷои аввалро ишғол кунад. саволе ба меояд ки агар шартҳои қарордоди нави Горан Стеванович қабул мешуд, ӯ фаъолияташро дар дастаи мунтахаби Тоҷикистон идома медод ё не? албатта идома медод, аммо бозии мунтахаб дар давраи роҳбарии Стеванович он қадар тағйир наёфт. коршиносон ба фаъолияташ баҳои баланд нагузоштанд ва бозии мунтахабро зери интиқод қарор доданд. дар бозӣ бо дастаи мунтахаби Филиппин бахти варзиши ҷониби мо буд ва мухлисоне ки бо шӯру шарар дастаро дастгирӣ карданд имкон фароҳам оварданд ки бозигарон то охирин қудрат дар майдон мубориза баранд ва натиҷаи заруриро комёб гарданд. бозии парешони даста бозбинии хубе мехоҳад ва онро мураббие ба роҳ монда метавонад агар футболи моро хуб донад. аз рафтани Горан Стеванович футболи Тоҷикистон ягон зарра осебе нахоҳад дид. баръакс фурсат ҳаст ки ҳарчи тезтар бо даъвати мураббие ки ба ӯ бовар мекунем мунтахабро ба бозиҳои ҷоми Осиё ки дуввумин маротиба ширкат меварзем беҳтар омода намоем. расонаҳои хабарии Россия иттилоъ медиҳанд ки футболбози машҳури ҷаҳон ва мураббии маъруф Зинедин Зидан ба ҳайси сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон баъди аз мансаб рафтани Горан Стеванович даъват шудааст. ин хабар асос дорад ё не, аммо шӯру шарарро миёни ҳамсоякишварҳои мо ба осмони ҳафтум баровард. худи Зинедин Зидани 53-сола ҳамин хабарро шунида бо эҳтиром ҷавоб гардонидааст ки наметавонад дастаи мунтахаби Тоҷикистонро ба ҷоми Осиё 2027 омода кунад. ба нимҳимоятгари дастаи мунтахаби Тоҷикистон эҳсони панҷшанбе муяссар шуд ки дар даври 22-юми лигаи бартари Малайзия дар ҳайати Теренгану ба задани гол шараф ёб гардад. ин голест ки манзилаташ дар лигаи бартар хеле баланд аст, зеро Теренгану дар ин вохӯрӣ дар муқобили пейсафи лига 4 дарултаъзим дар сафар қувва озмуд. дар ҳайати меҳмонон бозигари дигари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Червонӣ Мабадшоев иштирок накард. шояд лат бардоштанаш дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо Филиппин ҳанӯз ӯро азият медиҳанд ки дар ҳайати эҳтиётӣ ҳам номнавис нашудааст. бозӣ хеле тезутун сурат гирифт ва дар дақиқаи 23-юм Бергсон ҳисобро боз карда ҷаҳорро ба сафи пеш баровард. дар дақиқаи 36-ум аз партови олиҷаноби Кастанер эҳсони панҷшанбе ҳисобро баробар кард. дар ин ҷо гумон буд ки ӯ бо дасташ бозӣ кардааст, аммо доварон
ба ин ҳолат эътибор надоданд ва бозбинӣ нашуд. Дар расти бозӣ эҳсон метавонист боз як гӯи дигар занад, аммо партоби пушти пояшро ҳамдастааш ба ӯ бар нагардонид. баъди ин мусовӣ Теренгану то ҳанӯз дар зинаи панҷуми лиги бартари Малайзия қарор дорад ва 9 ғалаба, 5 мусовӣ ва 6 бохт низ ӯро фаро гирифтааст. Дар зинаи аввал Ҷаҳор, дуввуми Кучинг ва сеюм Селангор мавқеъ гирифтанд. Бозии навбатиашро Теренгану 25 апрел бо дастаи Негри Сембилан дар майдонаш мегузаронад. Adalah hari Terengganu FC apabila mereka mengikat. Рустам Ятимов, дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон, дар даври 24-уми лигаи бартари Россия дар муқобили Спартаки Москав дар майдонаш бозии ниҳоят зебо нишон дод ва Спартак муваффақ гардид ки хатои муҳофизатгарони Ростовро истифода бурда дар дақиқаи 8-ум бо голи Роман Зобнин ҳисобро боз кунанд. Ҳарчанд Рустам Ятимов бо пояш ин зарбаро баргаронид, аммо он вориди дарвоза шуд ва дар дақиқаи 42-ум барои дағалбозӣ кардани муҳофизатгар ба дарвозаи Спартак зарбаи пеналти таъин гардид ва онро Муҳаммад Муҳибии Эрони Табор ба нишон расонид. Спартак дар ин вохӯрӣ 16 зарба ба сӯи дарвозаи Ятимов зад, аммо дарвозабони дастаи мунтахаби мамлакат аз худ маҳорати олӣ нишон дода зарбаҳоро баргардонид ва нагузошт ки тӯб вориди дарвоза гардад. Спартак 4 ҳолати 100% голзаниро дошт, аммо Ятимов дар баргардондани зарбаҳо ғолиб омад. соҳибони майдон ба сӯи дарвозаи Спартак 10 зарба заданд. Ростов баъди ин мусовӣ мавқеъи даҳумро дар ҷадвали мусобиқа нигоҳ дошт. бозии навбатиашро дастаи Ростов 17 апрел бо Сочи дар майдонаш мегузаронад. дар Суперлигаи Ӯзбекистон муҳофизатгари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Зоир Ҷӯрабоев бо дастаи Суғдиёна дар сафар бо Қиҷилқум қувва санҷид. ин вохӯрии даври ҳафтум буд ва он бо натиҷаи 0-3 бо ғалабаи меҳмонон анҷом ёфт. ҳамдастҳои Зоир дар дақиқаи 29-ум тобро кушоданд. Легионери Мақдунияи Шимолӣ Любче Дориев бори дуввум аст ки пай дар пай дар Суперлигаи Ӯзбекистон гол мезанад. Файсал Мулич ҳам аз майдон бе задани гол берун намеравад. ин навбат ӯ муаллифи голи дуввум шуд. нуқтаи охиринро дар голзанӣ Отабек Ҷӯрақӯзиев гузошта ҳисобро 0-3 кард. ин аввалин ғалабаи Суғдиёна дар лигаи бартари Ӯзбекистон мебошад. Зоир Ҷӯрабоев аз аввал то ба анҷом дар майдон буд, аммо Алишер Шукуров дар курсии эҳтиётӣ нишаста ба майдон набаромад. дар даври навбатӣ Суғдиёна бо Бунёдкор ва Қизилқум бо Сурхон бозӣ мекунанд. дар чемпионати Индонезия Шеридин Бобоев бинобар ладбардоштанаш дар ҳайати ПСМ Макасар дар муқобили Псим Йокигарта ба майдон омада натавонист ва ПСМ Макасар бо натиҷаи 2-1 дар сафар ғалаба ба даст овард. дар ҳайати Псим Йокигарта ки ба мағлубият дучор шуд, бозигари дигари тоҷикистони Раҳматшо Раҳматзода ҳунарнамоӣ дорад, аммо ӯ низ дар бозӣ ширкат накард ва дар ҳайати эҳтиётӣ ҷой дошт. Аслан Раҳматзода дар ҳама бозиҳои ин даста то ин вохӯрӣ ширкат карда буд. ПСМ Макасар баъди ин ғалаба дар зинаи 13-ум қарор дорад. Псим Йокарита дар мавқеъи 9-ум ҷойгир шудааст. Oleh PSM Makassar melalui gol yang cantik ya dihasilkan. дастаи Локомотив Пловдив дар даври 3-уми лигаи Якуи Булғория бо дастаи Берое бозиро бо натиҷаи 0-0 анҷом дод ва дар зинаи панҷум қарор дорад. Парвезҷон Умарбоев дар ҳайати даста то дақиқаи охирин ба ҳайси капитан ҳунарнамоӣ кард. як хабари дигар аз ҳамлагари дастаи мунтахаби кишвар Шаҳром Самиев. Шаҳром дар бозии навбатии лигаи бартари Ироқ бо дастаи Алкарма дар сафар Арнаҷафро бо натиҷаи 3-0 шикаст дод. Шаҳром дар дақиқаи 75-ум ба майдон омад ва Ҳалло Фаиқро иваз кард. ҳоло дастаи Кармаи Ироқ дар зинаи шашум бо 50 имтиёз қарор дорад. дар чемпионати Тоҷикистон омори ниҳоят ҷиддӣ ва аҷиб ба қар гирифта шуд. дар вохӯрии байни дастаҳои Сарафшанд ва Вахш 2 голи беҳтарин ба дарвозаи дастаҳо зада шуд ки дар таърихи бозиҳои лиги олӣ кам ба чашм мерасанд. пеш аз ҳама дар дақиқаи 78-ум ба Муҳаммад Иқбол Аминзода муяссар гардид ки бо чин голи зебо ҳисобро боз карда Истарафшанро ба сафи пеш барорад. Muhammad Iqbol Aminzoda futbolbozi raqami 97 dastai Istaravshan xeli zarbai olӣ
شما دیده دوستان عزیز من این گل رو با دو چشم خود دیدم در دقیقه 7 این بازی میتوانست با همین گل مجلو با استرافشان 3 امتیاز آورد، اما دروازه‌بان وقت دیمیترو فاستوی اوکراینی در دقیقه آخری بازی با کمک حمله‌گران گذشته با ضربه سر حساب را برابر کرد. این گل در تاریخ فوتبال تاجیکستان به سابقه است و دسته‌های یک امتیازی گرفتند. دروازه‌بان دسته اولو احتم نظرف پرتوبی احتم ضربه و گل دروازه‌بان گل میزند دوستان عزیز دیمیترو فیرسوف و حساب 1-1 و این اشم رو دیدیم در چمپیونات تاجیکستان دروازه‌بان دسته وحش حساب رو برابر میکند. انا اینش عجیب بود در دقیقه 93 رقابت 1-1. در دور چهارم باز یک گل دیگر که از همه تیزترین است به قد گرفته شد. در بخوری باید دستور رگری تداس حاصلات حملگری رگر تداس ازبک هایتوف در ثانیه 28 به زده گل مشرف گردید که این از همه تیزترین گل در موسم امسال لیگ عالی به شمار می رود. این گل برای رگر تداس امتیاز آورد. حالا بازی‌های چمپیونات در پیشند و شاید از این گل باز هم تیزترینش به دروازه‌ها زده شود. در دور چهارم به حملگری دسته رفشانی کولوب فتح‌الله علیمزاده مشرف شد که با دروازه دسته اسخط 2 گل زده با قطار نشان‌زده‌های بهترین همراه شود. رفشانی کولوب در این وخوری با نتیجه 3-1 غلبه کرد. فتح‌الله علیمزاده در دقیقه 19 توپ را کشید. در این وخوری اصلا فوتبال بازی سر حرکت محض همین بازیگر بود. با هیچ دسته رفشان پیوستن کبیر سلیمشویف که از نگاه فنی و درک گلزنی از دیگر بازیگران فرق کننده است گلی نگ میباشد. محض همین بازیگر در دقیقه 34 گل مجلو را به ثمر رسانید. در دقیقه 56 بار دوم با فتح‌الله علیمزاده مشرف شد که در این وخوری گل زند. در پایان بازی اوبینجان مومینوف با زدن یگانه گل اسخط امکانیت یافت. در این در استقلال بر پرواز 3-0 توی مرکز ارتش بر برچی 2-1 و سردار با خوجند 2-2 مساوی بازیدند. در حال مسابقه چنین شکل گرفته است. و امکانیت عالی برای زدن گل ضربه و گل. مبین جان محل به توپ نرسیده است و نخستین رسش به توپ. با لیگ برتر عربستان سعودی توجه میکنیم. ستاره فوتبال جهان و کاپیتان منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو نشان میدهد که در حقیقت آسیب‌های خود را بعد به مادرید رفتن شفا بخشیده است و اگر در دوری گذشته به دروازه النجم اونیزا با زدن 2 گل مشرف را گرفته باشد، این دفعه در بازی با حدود اولین گل دستش را به نشان رسانید. این حالت در دقیقه 15 به عمل آمد. کریستیانو رونالدو شماره عمومی گل‌هایش را با 968 عدد رسانید و با شماره 1000 گل نزدیک می شود. در ادامه بازی ژائو فلیکس باز یک بازیگر دسته منتخب پرتغالیا با زدن گل مشرف شد. در این وخوری النصر با نتیجه 2-0 غلبه کرد. در ورزشگاه دوستی که شهر توشکند ازبکستان چمپیونات کاف میانی فوتبال تا 17 ساله انجام یافت. از روی نظامنامه مسابقه دسته‌ها در یک در با هم قوه سنجیدند. دسته منتخب تاجیکستان در وقتی اول بر دسته منتخب ترکمنستان 5-1 غلبه کرد. اصلا دسته نوسان تا 16 ساله تاجیکستان با روبری مربی جعفر احمدوف در این مسابقه شرکت ورزیدند. همچنین نوسان ما بر قرقیزستان 4-0 با افغانستان 3-2 غلبه کرده در وخوری اساسی با منتخب ازبکستان بازی را مساوی 0-0 به پایان رسانیدند. به همین ترتیب نوسان تا 16 ساله تاجیکستان با کسب 10 امتیاز زینه اول را اشغال کرده غالب چمپیونات کاف 2026 گردیدند. مدال‌های نقره را تیم ازبکستان با 8 امتیاز و نشانه‌های برنجی را قرقیزستان با 6 امتیاز صاحب شدند. این بار پنجم است که دسته نوسان تاجیکستان در چمپیونات اساسیه فوتبال اسیای مرکزی غالب می‌آید. نوسان ما قبلا در سال‌های 2019 2022 2023 و 2025 در مسابقه کاف غالب بودند. دوستان گرامی در همین جا برنامه فوتبال آسیا را به پایان می‌رسانیم. حق صحتمند و پیروز باشید. خیر تا بازدید.